Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah songkem abdi dalam abdina Maulida Rahmatus Sakinah dari SMA Negeri Setok Ngasem Bagus. Tadi ngaturake dongeng kalaben pul-empul mana olak seekunteng cilena. Ngereng piar saaki. Esetong disa beda orang tua ben rajina. Asmana Pak Kase ben Bu Kase. Orang nikah miskin, kalakuanna atani. Nanging sanaos miskin atena sae. Karena beda manuk dateng tanto beri pakan. Sebab kenika beda setong manuk olak seskut dateng. Saben laku sabelum namun car are ampun dateng. Pas ningke pungkana jeruk budina romana Bu Kase. Sambi amunyi cek tenina. Manuk kenika sako tak takok dek Pak Kase ben Bu Kase. Kalaman Bu Kase kenika apetek dapur. Manuk kenika pas cucu saos masuk ke dapur. Ningke bauna Bu Kase. Salah starina kenika laju amunyi. Prenja, prenja, prenja. Jak mungkin nga orang manuk kenika ngocak. Tika niko cek becek na kabula. Cecera Bu Kase beda tatang kena. Senyamana Bu dengki. Orang kenika mulia besaki tak tahu sabar. Ropana nyorodeng marongo. Orang kenika sama sekali tak seneng kakeben. Kalamun beda manuk datang terus iya ke. Setong are Bu dengki kenika pare Pak nasa nyasa sedik na somor. Bubura bedei tobung sabe pengkir somor. Mana olak nak Bu Kase nangale tobung kenika. Ngara kakanan senyaman. Manuk kenika ngaber ningke pengkira tobung arasa anak kakanan kenika. Bareng Bu dengki tau cek sedih nah. Kala benteng niteng Bu dengki nyemak manuk olak dari budi. Manuk kenika pas dekep. Manuk olak cek bager jodoh. Sebab tak ngira bakal ngak kenika ah. Manuk kenika pun biasa lantor serta nisre bi Bu Kase. Bu dengki ngucak. Mak mabo ngala jolo mitang kanji. Marah pelajaran malah bokna jeruh. Bu dengki ngalak kunteng laju manuk laju cilena manuk kunteng. Satya bokna tak kira curma korang acer pole. Ocakna Bu dengki. Samarena pamara kenika manuk kenika iyo col pole. Kati ponapa kalakuan Bu dengki kenika. Pade bi jamana dengki. Mana olak kenika buru ka tengah alas. Dek kenangana korbina. Korbina nang berubu ke kaju raja. Korbina laki sarang bini tak gerjut. Nangale budukna pangak kenika. Samangkin manuk kenika tak bisa nyaut, tak bisa nyator apa boleh anyani. Dari takut ada orang sebengis manuk kenika tak bengal abeli boleh katisa. Pan berempan are Pak Kase ben Bu Kase nyare ngangongangan tapi manuk olak kenika tak dateng. Sare sangkasan lagi sabilo kalokan prenja bana beda edimah. Nanging tade tondung belina. Bu Kase ngucak. Tore nyari ka alas takok beda panapa tadi sinolongi. Seka dua pas ajalan terus ka alas sadepak naka alas sambil nyare mana olak sambil lokolokan. Prenja bana beda edimah. Nanging nihil. Tade suarana mana olak. Pas beda manuk nikeni ningke dengar Pak Kase. Manuk kenika atanya. Kenapa sampean nyari manuk olak? Tore kaula ia terakina bin kaula. De Pak Kase tong kabungkana kaju si raja si beda perubuka. Manuk kenika ngucap. Beda iya. Kasokana noktok bisaos. Bu Kase noktok tak abit beda manuk watua se manis kolongol keluar. Beda pon apa? Katanya manuk watua.
Apa dia bengko nama na olak si ampo ka bengko? Lasa minggu tak ka bengko. Engki leres eka iya katipon apa? Iya lega dimeng. Mana olak jeria keluar pas ningke akan taja sana bauna bukase. Orang seka dua genika cek bungana bareng nangale mano olak genika. Mano buru pas nyarita aki tengkana bu dengki se bengis gerua. Pak kase ben bu kase tak kerjat ngeding carita ke panika. Saka dua laju cek sedina dek bu dengki. Nisera mano olak. Ontongna cilana samakin pon ampon beres. Beki ngeni ngabek nan keni ngabek na amuni katanya na bukase. Tak oning ki nyauta mano olak. Samarena ekanya ya kaula pas tak oning amuni. Arya kok ngambil oleh ka angkui bekna ocak pak kase. Bila ka angkui lebih le na Pak kase maka luar beres. Pas tabur katana pan berpan pergem. Wah genika rasol mongku ka manok dek sabele ketang kena tongkel bunga iyo yonceng kapi. Bareng berasa pun ada bu kase atanya. Mbak ki ngeni ngabek nanyator. Coba tuli anyanyi sakoni. Manok olak genika pon mulai amuni. Pak kase ben bu kase pada heran. Lebih lena suarana tak tahu bagus akan tasa mangken. Lebih lena mano ola engki mengajukan sambil ngucap suarana bekna satia abagusan suarana engkok. Sekian dari kaula, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.